Maksud hala khotlang bangget jun anta kipuke kosing bangget tuar hinu amat dun dede abinyong ke lam dan ningge dun tekte thang ke sini ne lapen tribal tumlong masatha karbiang long karbiang long pu amen ke pedobom ilang pulo tante bang tharong bong pen karbi ong enai sita poke rai si donanji ong enai sita non plikebra plivet lo ante alam mang pilo karbiang long avelo lahelo alam mang karbiang long avelo la karbiang long avelo puke sorkar government dun chini la penhala bongali bihari dun chini itung karbi itu mana kasini ne yo itu mangge cicini tute lake lam so pusi mata di do ke pusi mata setahal a percentage along si banggelangi jo government along lote a percentage along bang thalong bang ko anlo pula ke percentage pulo halalang lote itung applicable flivet lo angge itung poke ba isinangi ong enai sita ante karbiang long kalilu la si karbiang long biar tanglo puipu lapen suri inira troksian ingkan army itu akitab toklo salwe et sa kitab toklo karbiang long ke vir et lo hadal ka English people karbiang long is a lost district people because the awareness level is extremely low kachini neta pude karbala army itu pu karbiang long ke vir et lo athema latum kachini neta akele thupi komando karbiatum kachini neta akele thupi ke rongason ke baru halatum ke rong no halatum le det kachari atum kali det kachari atum CM MLA MSC EM atum si kachini neta akele thupi tuge pudao manifesto paklang lo haladake artikel 244 elam tokpon pe gadi tokpon pe sita ilitun dakar biang lo BJP atom bangke artikel 244 kangji pada kacu tokpon rarapan kacubai gali lama kacubai lo gadi ha Delhi ni ke state ki pijia provision tokpon hai ya dak mamuli tum dakar biang lo BJP tum kacu tokpon ge tum ale doi ma ale di lasi aprang non Ahoren Singh Bey MP alang li parliament house lo alang li Chauhan lo nitum dakar biang lo BJP lasi artikel 244 provision doma ale manang kan thapa arju dulu gadin arju dulu bang sarjai dakhar ni donbok ba unong mik mak jongi nagaseng EPCLC
ban long unong yasay na banta upay purayo yung karbiang long bat di mahasaw. Tenga nap tagajin smokeman ban kerpat igi paiba baro ban inday ban jip ba yano ban jip yano ban jip pet ki candidate ki don sangut nilumut ki don na pene kini nilumut uba kham ba bat uba kham nep kajimut uba nang ya kain jog ka percay bat uba nang uba spell ya ka constitution yung kali India ka jogi tang usar jai ka thar uba nang ban tukla ridini ki baro namar katang karpat ki khasipnar ki basong haine ha amri constituency lani hanno ni dai banjit yai banang unong zi yasai nagbanta yung pipe badu rejo jongi Sigatin na ko ban kren daga tin karbi Hare Krishna kebra hokebra hinian ni kampen Pinengan nutan toxic kebra hinian toxic kebra ini player lu Pinengan son thot ini tum parliament along kacutoy tunji candidate IAS officer ki pastang ke pinengan ada nanti 1952 ada Bajut abang, anteneng ke ilitun kapal mepik kusineli ke kacini na. Kapal mepik. Lapusonan na kineda apram avelan. Peneng abang ke itum kapal ke melo, tum karbiang long aro ke do hejeng jati. Pregam jati do lana. Ilitum ke dora pet kereng rapet long diapan. Alang lipan ilitum cutoy do rote. Alang li klen hek itum ning tek long. Katu ka beta. Ako na beta itong karbiang long, lakan di mahatawarat at itong tabi, ning teklong alang lipan. At hema kinamtang tayo itong chichini tayo lahay lang. Lasi itong radnet itong hanili, pay po. Wali adon ko. Adon harup hora, hokebra, nerkep. 558 adon. BJP pen ongnay lo. Lapen ke ADF pen dulo. Lapen ke Congress pen, lapen ASDC pen. La along tin meta, party tin meta, nang join unto atlo. Dake BJP da vedet ason lobon dake ho. Lapen ASDC lapen hala ADF atung Congress tung da vedet lo dake. Non ke. Lagni tum pinidak swai a field body high school field along si nil tum meeting itu. Nang le tumara ke hai pon ye phan ning je thema amri pen ning pining bang ning the tu pe melo amri ben na ning thelo amri ben ga hai ver he ta pining bang ning the tu pe melo ning hok pen ta di mahasawan tan il tum long sen nang dun et lo non ke di mahaso long ko ana percentage me pon nang le tum hadak 70% bak ni tum hai ji si arni si hala Daniel lang thasa mata aning ji dak pini armu phai ka chitong bang da suri pho 5,000 6,000 la song bong ar ko aro ke jon ye lang ki nang le tum ning je the do lang ma amri dolang nang jon pini nang dun un etum da do ja tu na po yo arve ke jang apot mane gari na arlu dun ne tet po da ke development of that committee di wrong be theke lama si gari ta na arlu dun ne det arve ke jang pe na po di nang le dun ne det ako nang ke jon un thui lang ta tu la meeting na nang dun je la kasar symbol puthak dak pen pachini thak symbol bang ke la ke chini nang ji la ke kesi lo kesi ba napit pudapu english pe nge sisar pule lalu lato ke athema ilitum ke register telang edi amasi ilitum han torch bang ke la BJP tum nang chidun de amat hala GSP tum han pide la simo vote ke pidam atum antala bangge phola nang nelo la nilimen adung kesi adung torch ta doji sita hala torch bang elake battery ki iktang la pen mamor ke chotang torch lo hala bang la si kesi bang along si nang litum vote pinang po hala ki sia dong bang APSLC pu sitok ima independent pu sitok gi sa
Kesia dong abang independent pusi tokji. Nelimen doji independent pusi tokji. Ada APHLC putokti. Itu register tidak tangapot. Swai High School fieldot APHLC rally আমি পাতিছোঁ ইয়াত 7,000 মান মানুহ গোট খাইছে আৰু লগতে এই মিটিঙতে বেছিভাগে বিজেপি পৰা আৰু আমৰি ডেভেলপমেণ্ট ফ্ৰণ্ট বুলি ADF বুলি আছে আৰু কংগ্ৰেছ আৰু ASDC আৰু CPIML ৰ পৰা ইয়ালৈ জইন কৰিছে 558 ফেমিলি আমালৈ আজি যোগ দিছে APHLC লৈ আগত যিমানটো APHLC আপোনাৰ কাৰ্বিহঁতে বেছি ট্ৰাই কৰি আছিলে এতিয়া কাৰ্বিঙত বসবাস কৰা কিমান জনগোষ্ঠীৰ লোকে আপোনালোকৰ যোগদান কৰিছে আমি জনামতে আমাৰ ট্ৰাইবেলৰ ভিতৰত 90% যোগদান কৰিলে বিশেষকৈ আমৰিত কোনে কোনে কৰিছে আমৰিটো বিজেপিৰ পৰা বহুত জইন কৰিলে বেছিভাগে আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা ADFৰ পৰা আৰু ASDCৰ পৰা লাষ্টত সেইটো অসমত অৰ্থাৎ কাৰ্বি আংলঙত বিজেপি চৰকাৰ নেক্সট আহিলে CCA টো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কথা আছে হয় কাৰ্বি আংলঙত কিমান প্ৰভাৱ পৰিব ছাৰ এইটো প্ৰভাৱটো বহুত কৰিব কাৰণ CCA বুলিতো আচলতে আনকনষ্টিটিউচনেল বস্তু এইটো অলৰেডি কনষ্টিটিউচন আছে কনষ্টিটিউচনতো কৈছে যে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনসকলেহে ইয়াত থাকিব পাৰিব আগৰ পৰা 1947 পৰা যিবিলাকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ আছিলে সেইবিলাকে ইয়াত থাকিব পাৰিব কিন্তু এতিয়াতো CCA টো কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা আফগানিস্তান পাকিস্তানৰ পৰা যিমান হিন্দুবিলাক আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত আকৌ চিটিজেন ল'ব পাৰিব বুলি ক'লে তাৰমানে এইটো চিটিজেনশ্বিপটো এতিয়া ৰিলিজিয়াছ ধৰ্ম ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছে কিন্তু আমাৰ কনষ্টিটিউচনটো কৈছে ইয়াতো ধৰ্ম বুলি নাই আমাৰতো কি বুলি কয় এইটো সেকুলাৰ কাণ্ট্ৰি বুলি কৈছে ইয়াত সব ধৰ্মই থাকিব পাৰিব কিন্তু অকল হিন্দু ধৰ্মহে ইয়াত থাকিব পাৰিব বুলি কথা নাই আৰু CAA টো মুছলিমসকলক আহিব পাৰে বুলিতো নকলে নহয় যদি মুছলিমসকলকো আহিব পাৰে বুলি পাৰ্চিয়ান সকলকো আহিব পাৰে বুলি যদি কয় তেতিয়াহলে এটো ঠিক আছিল এটো খ্ৰীষ্টিয়ান মুছলিম খ্ৰীষ্টিয়ান হিন্দু সকলকে মাত্ৰ আহিব পাৰে বুলি কৈছে এটোটো ঠিক হোৱা নাই মানুহৰ ভিতৰত এনেকা ভাগ কৰাটো ঠিক হোৱা নাই আৰু